Hadian gejing saki lang ba gejing jurep ki bana kapor ha kabalalap isibun gejing runa ha ka district Ribhoy. Ha kabaide ba gejing don kam mane khone gejing pang COVID-19 na kan liang kinong yalam ka seng kongres kata ka Ribhoy District Congress Committee kalami syakmat bani mer jingmut alor kini gejing runa. Balapha ekador khas rengkat gejing dawa ki balabo sya menteri rang ba ka jelau Konrad Kongkal Sangma. Haswa biginong yalam jong Ribhoy District Congress Committee kin penkamti kini kador khas hagakti jong ka Deputy Commissioner ke District Ribhoy ikong RM Kurba. Kini ginong yalam kila syong perkat sani bat ban bishar benia alor gijing duna ki babon bagane ke district kadang don kam menekun ya kene ka khlam rengkat bat kiwi kimat jing dawa ki bala dawa bag sarkar jela ka diban pai khmat sya kene ka district. Nakaliang kene ka Congress Committee lalam khmat do ba Meral Bonds MLA badu Presiden lambat uba George Bilingdo MLA balong Vice President ka committee haga jinga senran lang ki armut ki MDC bekentup uba Charles Marngar bad uba Balajit Rani nalor ki weki kinong yalam haga jinga kran bad kinong thok kubor uba Meral Bonds bad uba George Lingdo ki lakdo syai bagane ka district kadang don shibun ki jingduna haga bedai bagajinga kon ya ka jing pang COVID-19 namar bad hadu menta ka ICU ke badan ha ka nongpo civil hospital kampat trekam pura namar ke jing pam padon gibreu ke bala pentebet ban pentrekam ki kor ki bor kum ki ventilator bat ki we jing don kam ha ka ban sumar ki bayo e ka jing pang COVID-19 bat ki we jing don kam kila kedoru ba kamdon ka kali ban penkit ki nong pang ye ki bala kam stom jor ban penkit sekanong ba shelong. Kini ginong elam kila keren ru hagador khas halor gejing don kam ban penio jing arab kum gejing siau ku biang na gebenta kito ki ba pentre kam ye ki community isolation center kanang bagi shnong ki thau ken la ban penyat bed ya gejing shong penkerpang yitu ki bayo gejing pang COVID-19 bat kum jo ru ban itu gejing len la dia joginong tre man sobha ginong tre asha bat ki be Hagini ke dorkas laban juru olor gejing don kam ban ai kilat jing arab na kabenta kilong gieng ki baduk ki barang li ki bam yo ban let kamai. Shushu nagaliang jong Ribhoy District Congress Committee kala dawa jur sarkar jela bahkan pai kamat ru shagajing joginong rap ki bamat shibun gejing hakum kene kapor badang khangdam bat ban penstet hakabai day bat gejing ai tikai keladap khat pras nam shaneng gerta bat kum juru kitu keladap sau pusan snam shaneng. Bat isyam na kapor hadin bala refar nang ni kidon sibun ki bala du no gijing im siteng lenti mar kemiyo ay kilat jing sumar ki piang ina tagadaw gijing dawa na kaliang jumi adu ki por ki bala det ada pensngoy gani bangi de bendan ki ICU facilities hapo kane ka nopo civil hospital ki jumi kanang bakan pensuk na ko benta ki patient haga ju ko por nyilalap ru habangi le jurip ya gijing duna jong ki staff ko ini ki daw ki ba penlong bangim don dia ke ICU unit hapo ke district ke jungi kamtam hapo kumala basutu menta pro sikat tu haswa covid kidon arngut ki anesthesis kiban man kiban pej nam ta ki ICU jungan kam kende iwe lara na selong kidon stang iwe ki hapan pej ki general patient ki ge kidon ki iwe ki jingpang kidon ki ba kelung ba kopta ta kabomut ba umdan ban atat kini ki staff ki ba kam kongsan hapo ki ICU namar kata ki ICU nompo kamdan ini gawe di isu gubernur kong bang ila keren bari ban penbiang ini gila di sumar kat bala agaju ko por kumbang ila keren naga por sa por kum gejing penkre naga bentaka third wave dan ka fourth wave ka bansawat naga liang jong parti ke jungiru ila banjur ya ka sarkar bandon ke covid hospital separate covid hospital ka bekerpa hapo ke distrik ke jungi ha bang ila yo balik pej ru ya ketika MCH hospital kemudian hapo umran haga bang sarkar lambang chief minister kila dep ban penbenar baga tata terus kan simti ban penbit penbiang di kam di bubun kinai budin ye ganeru bakum ke parti ni banjur ye ke sarkar kumbang la jubudin dan ustem ke bala dep baga ni ke covid hospital ru hapo ke distrik jungi ke menong full fledged tang ban sumar ki covid patient kan yeng bat kan trika hangti hapo umran Ribhoy district kama kabanta kri ban penbiang yakini ki ambulans ki bandon bat ki ventilator support namar ni syam nagpor sa kapor ki babun ki nongpang covid ki ba refar nang nena po ka district itu mi sa Shillong ki babun ki klat na siteng lenti namar ki ambulans ki biang ki ventilator ban support ki babun bahakat banapo Shillong kila klat terima kasih don kam baniyo ki ambulans kila kentu ba EGC insa sinkia kaliang state government ru kila persno kila penpau ban pek ban kemit kuno banirap lor gani kabalai hakabide bat ka jing kersan ya kini ki community isolation center
kiba penyat dagi ni CCMC ni penpau ke sungu ye ki dorbar shnong nakaliang jong ke parti ke jong ni penpau ke sungu ke terpang ye ki CCMC ke bubun ke bala kristom nadu ke stem arya arpo hadu mentar kidon kini ki community isolation center kiba ki dorbar shnong kila penlong lagi deh ki school lagi deh ki dorbar bat ki sngo ba kamlong ko basuk ban penyat ban pentelun ye ki jing don kam namar kata ni dawa dia ka sorka kumbakila kren haka meeting ke bang leji kundu no por support bakin age financial support banyaram ya kini ki CCMC ki bakidon ki shnong kumno bakin pentelun ye gijing don kam ha kitu ki community isolation center namar bangitip kawai ni kidaw gijing pur step yung ki positive haga jela ga jingi ga de gijing le ko home isolation apa gidon ki biyo ha kawai di bat kani ka jing don jong kini ki community isolation center ki bandon ki cluster kabamun kidon ki shnong ki bomdon ki school kidon ki shnong ki bomdon ki ying dorbar ki patikena ki ying banla un pensa indon kan ja cluster ko basau santeli ki shnong lan elai teli ki shnong ban penlong pawe ki community ka cluster community isolation center kan erap nam tek tu shnong ru ilabu nolor jo jing dawa na kapta ban ai competition dan ni bai shong sngi na ko banta ki ba bela na ka benta ki ba shong dukan na ka benta ki banyak kali ilabu ko jing thok kapang na ka benta ki norep namar kung ka district hibro ko ngila ii ya ka jing tinjar ki norep jungi hakni ki khinyat yo apalawan ko lockdown hapo ka district baru ko lockdown hapo ka nongba sulong ko jungi but unta ngila ii ba bun ba ki juro la shu sabe bun ba ki juro la shu bret kai amadan benak kebentak ginong grab labu kini jing dawa ko kerpang ko pidi ben ai kanu ke jingirap na kebentak ginong grab hak ni kapor man kuman ban biak sisin na ke ke ba i mudi jungi bat i presiden jungi lo kini ka jing persyang mata ban sim ye ni gelong ying ki bampat yo ya ki ration card di ke way na ki thong jungi ko parti na do macam senang kalau sisa ke jing job na kebentak ke parti bat ke jing mentoy na kebentak itu gelong ying long sam ki ukli ki bom sim layo iknu no galat ki jingrap kham tam habai di bu khabushan hagri nasnam ko ladem mandalai i ki jing ju pai ba ila thok kum kemeli kum ka parti ngilai kren ban hapo ga assembly ngilai kren ban long ki ke masuk tanah pat na kaliang sokan dia la priang ban menta kat kum ki pentip UDC astang ban sim kerteng ya baro kilong yeng ki ba don corporation man mag sim ye ka kabu kham tam bapin pe ki para lungi long sam tam lung baju ki nong sukses nong ki bi jungi wan pin pe lam ya ki tu ki buduk ki basya ki bupli ki bomyo jingi ram makin wan sa khamat makin register makin ai ki kerteng wan namar bei por itmet ba simi ni knyat sngi bang sarkar ko bu na ka bataban pendung kerteng bang ko man pin khe biang ya ka kamai ki ji lang nu no hendiat usai kat bengi jiyo lembang job kan kembalai spak klur tengka ka bisa kala sakut hara jela ba kawai Parkani kalau pembalas sistem tamata, baki bukan baki VC jungi, kim shibla yo ya kini kebaik material. Bat kamu pisu tu hilais pak kulut na kamdei kan bisa kabarin. Parkani kalau pensak kulut iki kam jokat jungi. Bat nangni sekmat, dan ngimla ban pen kili urut ya kini. Karena kawan cucu kajing ban kiai kilong ilong sem ki bamyo kamai, na kamenta gitu ki beduk ki basya, kam tam ki beli ki long kubi ki jungi ki baju la banyo si sampai izin kamai na kani askim jobkan